zebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngingo MC Pholobaso andile owakwaNgcobo mfana se-NTW no divorce woman nawe Dali Woza kwela kithi endwethu malangeni la ngiphuza khona umqheku nguSheba noMnamani. Sukela namhlanje nginiphathele guest yethu nginiphathele udokotela nginiphathele umuntu osengwevo nomnyoni onolwazi olwanele oluzokushiya namhlanje uthi wow lize lenzeke iphupho lethu uzokhumbula noma uthi pheqepheqe kuma comment section lapho khona ekusuke comment abantu bethi MC Pholobaso libe linye nje ilanga usilethele udokotela uNtombela usilethele umkhulu ekezokhuluma nathi nalapha ku WhatsApp bami abaqondene neSiyaviva TV1 bayabhala abantu abayibenza ama VN bathi MC Pholobaso usidomlele yena umnxuse umsusi nje okuthiwa ngabe ufaswe ngamatom eze la kweSiyaviva TV sizokhulumisana naye. Ngifisa ukubalula ke lokhu ukuthi eyintweni ezinhlanu engithe ngathi kuyibhekisisi kunokuthilo okungishaqisile nokungishiye ngibambe ongezansi ukuthi akekho umuntu ongenasikhathi njengalo. Each and every person usuke allocate isikhathi for ukuthi uyoba nesineke singakanani for kulekelela unozibani kuzebe sempilweni right noma kuze lelo nto yiphupho lakhe lokulekelelwa ngokulwasha ifezeke. Ubuthi uthi mawuthi sondela phela nkunzi yompembi sondela phela ndoda sondela phela baba sondela phela mkhulu ethi angifuni ukuphika but ngizokwenza iproof yokuthi ngimatasa kangakanani bese kwenziwa izinto ezifana nama video call nokunye ubone ukuthi umuntu obanjwe edlekeni okwephuphu iguli zakhe. Dokotela asikubingelele sikwamukele mkhulu kuSiyaviva TV1. Baba Mapholoba ngiyabingelela nesizwe sikaMthaniya sonke uZulu omnyama ondlela zimhlophe. Siyabingelela namakhosi ethu onke kwaZulu suka phezulu kwisilo samabandla siyabingelela bese ngena ngalezi ezithi indumandumane yadumeza izweni kodwa yaduma kwela kubo kuqala yasidumeza izweni isihlahla sendlebe singahlalwa nyoni nyoni yohlala khona yobhanga ngamehlo shingishale somoya bafana bovandla bathi bazokona izokani bazolungisa umfana omfishane ophuza ukwelela kweliphesheya umgwenyo obomvu ngaphesheya komfula mbejambejana emsila kaSathane isihlahla sendlebe esingahlalwa nyoni usithwehle mabele jongo sibafazi baselokushaya bashama kudonga ngofusho libomvu ibomvu khuleke gede mfana uyakhala njengeWilands kulungile asishiyeni la wangishila kwakhonto enyakaza kimi lapha inyakaza kimi angazi ukuthi yini kodwa ngiyekini ukuthi uhlevane makukhona oyibiza ngalendlela. Siyajabula kakhulu ukuthi ube kanye nathi endlini zikamabona kude iSiyaviva TV and siyakwamukela ngezandla ezimhlophe hlala unethezeke bese siyitika ngawe. Ake silande emumva kafishane. Ngiyazi ukuthi emehlweni abantu nakubantu abaseke baba nezigulo nakubantu abaseke bafuna ukuphenyelwa bethole lento ekuthiwa inhlola noma ukuhlolelwa noma umhlahle. Ngomunye wabantu abahamba phambili ukuhle kwesimadisi abakunambitha usuku nosuku sizongena sigxile lapho kodwa ake sikhumbuze lo ukuthi mina for the first time ngibona lo muntu ebengilokhu nami ngibona kubhalwa kuthiwa akabizwe phela ukukhumbuza nje abantu kafishane baba ukuthi wena ungubani mangayichaza nje kabili kathathu. Ubaba Ntombela ngizosho njalo nje igama engalethiwa ubaba wathi ngukhumbulani. Linomlando. Ekhaya kuSemelmot. Ukudabuka kwami kuSemelmot uma wami wangapha emthwalume ebukhosini basemadungeni kaChilizi. Ngizalwe ebukhosini ngapha kaNtombela ngizalwe ebukhosini ngapha emadungeni. Awusuka madoda. So ngiphakathi komhlane nembele. So ingakho nje engathi izinja noma zingithaphuza zigcina zingikhonkotha ingangilumi ngoba ayaphika makhosi ayithintwa noma kanjani ingakho ke kuvele kuthiwe makhosi abanye basho njalo ngoba asembodelene ndawonye phela into ephila kumina uyabona into eyangena kumina angizange ngithi kusaka kube ngathi izinja zijaha inyamazana ezingayiboni nakhona kwangena into eyaphile yathunywa ukuthi emndenini wakaNtombela
kunomfana oqanjwe ngokuthi uKhumlani igama lakhe. Yes. Lo mfana meqanja uqanjela ukuthi akahambe ayokwelapha isizwe ukuze isizwe sizomkhumbula ngemsebenzi yakhe. Le abantu abayibabazayo abaze besicela usuku nosuku ukuthi asinqenqe ugcina ufikile. Asilibonge ethu ukuthi ugcina ufikile kodwa ngiyafisa ukuthi ngikubalule lokho ukuthi besilokho shilo kuyikona ukuthi ubanjwe ngamatomu iguli zakho mhlambe asikubonge nokuthi nje usigcina usakhile isikhathi lokho ngeke ngakusho umbukeli ngibona kubalekile sisiyaviva TV siyanxusa ke senqenqa kuze uqhubeke ukwazi ukubukela kahle lolu hledlwane esikulethela lona njengamanje. Please subscribe, also go to comment section. Ungayincomela nane dress code yakhe umkhulu, ungayincomela iwash lakhe elibizayo, ungayincomela nanendlela akhuluma ngayo noma ubuze eminye imibuzo othanda ukuyibuza ngalesi sikhathi. Si aware ukuthi isiyaviva TV1 all the time when bring a new guest kuba nalokho ukuthi sibone ukuthi okay when it comes to comment le ngathi nenhlayiya ngoba mhlambe khona abantu abasemva kwayo uyabona like to feed people ukuthi abasho ngesikho sometimes futhi ibe nenhlayiya okay kushiwe ngendlela enhle kodwa ngimisele kuloko ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu oyilunga lesiyaviva TV1 ngokuyiqiniso esheshe ubone unophathe ukuthi yabonakele comment kungenza ukuthi ilethwe ngezizathu esokuthi ngikushiswe yini lokhu ba I know ukuthi abantu abaningi bebekulambela but bebekhona ababili abathatha bathi lo muntu esilokho situselwa yena kuthiwa akeze la kusiyaviva TV1 ubani lo muntu sifuna nje mayifika simane sihlale kuyena uyabona exactly so isho bengahlala sizo understand ukuthi hayi vele kunepheshi ngemva elizama ukuphampa iphampu kuzenzeni so thina sizothakasela kakhulu abantu abazobuza imibuzo yakhayo nabantu abazokhuluma into enhle ngoba kasiyaviva TV1 ukhulunywa okuhle kodwa mawukhuluma okubi uyiphele emasini dokotela asikuphithuba lapha sithi kuwena mkhulu xoxela umuntu ke ngento esiyazi ukuthi yona into odume ngayo ngempela ukwazi ukutshela umuntu ukusuka nokuhlala step by step ngale ukuthi uze umnike into uthi akayiphuze kuze wazi izinto azenzayo ngale kokuthi uze uthi akahlebezele ingane thizeni kodwa into esegazini into iphiwe ngifisa sikhulume ngomhlahle ukuthi yini nje iqala leyo umhlahle because thina siyakwazela ukuthi when it comes to umhlahle bonke abantu bathi ngikukhalela u500 sengukhokhile noma imali ethile ngiyikhokhile ngenxa yokubhekela ake siye la nje pholoba baba lento kuthiwa umhlahle number 1 ngesikhathi ngikhula lapha ekhaya kwaNtombela kunehlathi la kwaNtombela ngesikhathi ngikhula umkhulu bejwayele ukungithuma ukuthi ngiyomxebulela kunesihlahlwa okuthiwa umhlahle okay hey namhlanje sithola imfihlo lesi sihlahla lesi sinezinto ezimnandi mawusidla siwisa amanqakajana njengeindoni yes amnandi umkhulu ke ubedume ngokuba nje nomuthi weintombi lesihlahla umkhulu bephalaza ngaso yes so bengijwayele ukusixebula nje ekhaya lesihlahla ehlathini lasekhaya ngihambe ngixobela umkhulu aphalaze ngaso anginikeze umkhulu athi angiphalaze ngalesihlahla yes uyabona lesihlahla ke masingasilandela ukuthi ke vele pholoba sekuzokopela abaningi ngoba baningi osiduma ngabanye abangenalwazi abanqenqetha njengekopi kodwa mase kuthiwa ake sihlale ke sichithe nje ngokwekhubalo basale endleleni ngoba kuyinkinga ukulashwa umuntu ongenalo ulwazi eish pholoba kuyinkinga ukulashwa umuntu ozokukhelela impushana ngesipunu akunike athi yidla noma khotha kodwa engakwazi ukuhlaziya uhlobo lwezihlahla ezikulempushana akudlisayo ikhona lento enjalo lo muntu usuke enzani uyakhothoza noma uyabona izitolo njengoba zingaka amapholoba yes ziyahwebelana yebo uyabona ikhona leyo nto eminyangeni ebunyangeni ngifuna ukuthi amanga business maningi kakhulu
and abantu la eSouth Africa yes baphelile pholo babuza kumina baqhamuka sebeqhamuka ngobackdoor abantu umkhulu ngarojwa uDr Spanman and leli gama lika dokotela enesiqamba ngalo linzima ngoba nobani ulala namhlanje lambile eswini sasuselo kusasa avuke sewudokotela mayebona intshungu leyayichamelayo lapha eminyango abona ukuthi khona engakwenza ngoba ngake ngezwe kuthiwa intshungu umuntu oneBP uyayiphuza yep agxoba avuka sakhimbiza ayish sibabonile ke abantu belimala amapholoba yadingeka yini kanti mangithatha yona imbiza bese ngibuka ama ingredients ukuthi uxutshwe inani besila emhlahlweni Ngibuthi iyalinka ngibuka ukuthi iyalinka kodwa kulungile asibuyele besila emhlahlweni ngifuna ukuthi pholoba uma unganginikeza amanzi yes ukudlula nje lapho unginikeza amanzi intombe laphuza lamanzi ngizophuza lamanzi kodwa lamanzi mangiwaphuza amanzi ozonginika wona mangiya lapha eminyango ngithatha wamamanzi engiwakhe emfuleni engidlule kuona njengoba ngiqhamuka kulelizwe ngiqhamuka kulo uyabona lamanzi ozonginika wona wakhe empopini ngeke azafane nalamanzi engiwakhe mina emfuleni ongashi ohlala uhamba usuku nosuku wena unginikeze lawa asuke emgodini aklinwa ayovaya toilet aphinda hamba ayokusirish ayoklinwa afaka ichemicals angeke azafana nokuphila nokuphilisa kwawo angeke azafana isiya kwi originally ne fake i-originally iqeqeshwe ka i-fake iqeqeshwe ka original yebo kodwa ngeke ikhiphe ngoba inayo imaterial ngeke ikhiphe ngoba imaterial ayiphethe pholo uyayizwa ngiyibuka kahle futhi ngizwa kahle ukuthi kukhomba ukuthi isho ngabe kuthiwa ugobela uyaqeqesha akuzona zonke izithako ngokwesiko lesintu ayikhipha zize ziphelele ngempela masibheka kuloko akuzona ugobela mayeqeqesha pholo yes usuke ekunikeza isimemo sethongo yebo kufuneka sibheke indaba yethongo nedlozi ngelinye ilanga yes ngoba sihambe emalahleni lapha abantu bengahlukeniselekile khona izinto yes akuthatha umuntu akuxubanise akukhuluma omunye ayiphikise yena omunye ayivumele ethi uyabona okay ngifuna siyigele sigxile yeah isihlahla lesobusika uthe umkhulu webeqhuma ngaso wathi sehle izinto ezisandonyana ezimnandi ibuya lento ekuthenini abanye bazukuthi ukuhlahlelwa noma umhlahle njengoba ngisho ukuthi for the first time kukhona inyanga esitshena ukuthi kunohlobo lehlahla olibizwa ngaleyo yes futhi akuyona into eyasuka emoyeni but ke ake sibuye kancane akukho la silinka khona ukukhuthaza umuntu ukuthi engazi kalula indaba zabanye abantu lesihlahla yeah kukanjena ke pholoba mina njoba nguntombela ngithwasile kwelakithi njoba ngithi ngiyindumandumana yaduma kwela kubo qala mina ngibe uhlupho kwelakithi ngimncane kusukela eminyakeni u14 ngisebenza abantu ngimpunga namhlanje esikoleni ngagcina kwa3 ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kokuthi ngangiwumthandazi ubuthandazi badonsa idlozi kwasuka ukhokho wazongena kimi ngise sontweni emakholweni ipayslip awuyazi angiyazi payslip mina ukuthi yini leyo angiyazi mina payslip pholo okay ayibuyeke manje ize kuthenini sihlukanisa kanjani umuntu ongihlolela ngoba engihlolela nomuntu ongidlalayo umuntu okudlalayo pholoba kulamalanga sekukhona abantu abezwa kuthiwa khona uAndile Ngcobo uMC Pholobazi yes uhlobo olithize lo muntu owenza kanje yes
athole information ngawe asisho kube lula nje njengojubjubu. Yes. Ujubjubu umnikeza inamba yomuntu asuke ngamazi umthuma ukuthi akamthole amfuna zamthole. Yeah. Ngani na ngoba umtracker ngenamba yakhe. Oh yes. Ngokunjalo ke nesigebengu siyakwazi ukulandela ngezinto ezithile sithole ngawe. Umuntu ongeniwe pholoba. Yes. Uma kufika umuntu ezophahla. Yes. Besela phana emhlahlweni. Yes. Umhlahlwe mangabe sesuthakile. Yes. Sawufaka kunamathamba athize pholoba angenayo. Lokho asikhulume nje kucace. Mana uthi awuyiphinde Umhlahlo uma sekuthiwa siyahlahla. Yes. Asisho nje lento ngeSiswati ngoba ngayincela vele lento yeSiswati. Yes. Bathi ngeSiswati kuhlahluba. Oh yes. Uhlahluba. Yes. Uyabona? Yes. Ngani na bathi kuhlahluba. La eSwatini kunenyanga elapha ikhanda kuthiwe kaSibanibani kulashwa inhloko. Kunenyanga lapho umlenze kuthiwe kabani impela isilonda ngeke. Yes. Kunenyanga elapha nje isibhobo. Yes. Bese kuba nenyanga mhlawumbe uthola ukuthi endaweni babili noma uyedwa kuleso sigodi okuthiwa ke kabani kuyahlahlujwa. Yes. 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 Lega ngwane uyakwazi ukuthi wena pholoba ngikulapha kunokufa okusegazini kuwe. Ofike wangixoxela ngakho ngoba mina kangihlahlubi. Yes. Sinenyanga manje ezithi ngenza konke. Uyabona? Akangenwanga lo muntu akazange azathwase akazange lo muntu azabe yini. Uyabona? Alright asikhulume ukuthi ke ngoba itechnology ikhuphuka noma ikuphi. Yes. Sifunde sasazongenelela ekuthenini ke siyakwazi ukuthi sikhulumise isihlahla. Okay. Okay. Sisifake kuwe egazini ngoba wena unolwimi unengqondo unegazi liyahamba. Yes. Uma sithatha lesihlahla ngithi uyabona isihlahla mosixebula usithi. Yes. Amaxolo. Sikhala igazi. Yeah. Ngesikhathi isikhala igazi mase sithatha lesihlahla sisidibanisa sisifaka la kuwe. Kunenye into ke siyaye siyifake laphana okuthiwa uvuka. Ngiyazi ukuthi osomathuba bazoyitika ngaleli thuba. Yes. Okuthiwa uvuka. Kodwa nabo futhi ovuka bafani futhi bahlukene. Hayi hamba uvukazisa. Hayi. Okay. Kunovuka esiwenzela into ethize. Kunovuka pholoba engizothi mangiwenza ngucuphela ukuthi namhlanje upholoba ulimele ushawa abantu. Labantu njoba bemshayile mina ngizofike ngibhile inxeba. Okay. Leli nxeba mangabe ngilibhila pholoba kufuna labantu abakushayile bashayane bona bodwa lento abebayenza kuwe benzane bona bodwa mangabe bakubulele kufuna babulalane bodwa. Oh yes. Lo muntu engizowakha la kufuna uvuswe ileli khubalo ukuze ukwazi ukwenza lento le engiyithuma yona. Usunjani ke mawusunjani? Kancane ungathina baba uzoqhubeka. Lo bhilayo yini uyinyanga noma umthakathi? Lo bhilayo. Yeah. Lugedla. Lugedla lo. Yes. Lo ongahloli. Lugedla lolo. Umuntu kunomuntu owazi umthi. Okay. Ugedla. Kuzoba nokugobela. Yes. Ukugobela umuntu ophiwe ngokuthi yena uyahlola uzochitha amathambo idlozi limkhombe limthuma ukuthi wena ngo12 hamba endaweni ethize elwandle. Yes. Uyofika lapho kunesikhwama semathambe sikubekele sona uhamba usithathe hayi ukuthi abantu babona mabebhukuda lapha nebishi ahlangane nento ebishi omunye umbone ehamba eqalaza ecosha athi ngithiwe idlozi imbudane leyo. Idlozi liyamthuma umuntu. Yes. Bese kuba khona ithonga
masikhuluma ithonga sikhuluma ngalento eniyibiza ngephupho nina enithi yiphupho ithonga wena usuke uthonga abakini bekhuluma nawe ngoba bona balele ubuthongo uma befinyelela phezukwakho bezokhuluma nawe lolu limo lixoxa nabo wena olobuthongo labantu uyabatho bayithongo lakho uma ngabe sisemgidini wobungoma sithi ngihawukele thonga lami yebo uyabona yizwa kahle sisuke sifuna ukuthi sibe nendlela ewunjula yokuxhumana nabo ngoba bona bahlali phezulu komhlaba bahlala ngaphansi kwamanzi yes okay yingakho ke uDr Mabalengwe noma ke umkhulu Mabalengwe edume ngokuthi lo babuze egcine sephatha inyoka eziphilayo bamkhulume njengomuntu ophatha inyoka awazi ukuthi yini eyangena kumina yangena yathini ingena ngobani ngoba leyo ngena nongenwa hlukene fanele icace besoba hlukene baba okay hlukene dokotela ngifisa ukuthi silokho sikha ngishilo kubantu ngathi ngeke sigide kwi-topic eyodwa but silokho siwafaka sivule kamnandi ke sayivula ngento omkantshubo kuyona futhi nowaziwa ngayo le yokuhlola inzima kakhulu le but ngifuna manje siphume kuyona ngiye ngifake umbuzo othi bodokotela nifika kanjani ke kule prize ngoba kudala kuthiwa kwakube inkomo imbuzi umuntu ebonge yes nanokuthi niyabangisana yini ngokuthi ubani sehlola ngamalini ubani sehlola ngamalini ngoba ngathi nuso association uzosethi wonke umuntu sehlola ngemali engaka ake ngithi nje phela kungaphula ulimi lapha kwaMabalengwe Foundation sekuyinkampani oh yes esepitoli ongayisesha nawe Mabalengwe Foundation uzoyithola ukuthi inkampani eyimele uDr Mabalengwe futhi usemthethweni ilo wenza incwadi ngithi mangulapha ngiqede ngithi hamba uye lapha Dube Village noma hamba uye lapha kuMahomet uyokwenza incwadi wenza sick leave cha yenziwa khona la incwadi yenzelwa la ekhaya ngoba ulashwa yimina umuntu ohlola ukugula kwakho imini owazi ukugula kwakho imini engazi ukuthi uma ngithi wena kufuna uhlale 6 months ngoba kunento ethe angufake inkamba zegobongo njoba ugula uguli ngoba ugula uguliswa ukuthi kukhona into abafuna ukuyincela kuwa abadala bakini ake ulinde umzuzwana ungaye emsebenzini wabelungu ukuxoxe nabo ukuphahle lapha okhambeni lwabo ukuzukwazi umsebenzi ozokuphelela ngoba incwadi ikhona ngizoyisayina mina dokotela ukuthi le ncwadi lo muntu ngithi ngayo ngisebhizi naye ngisamenza ukuthi awusuka madoda khanya nathi inyanga futhi yawazi umsebenzi wawo dokotela sihlephuleleke kafishana abantu abaningi bathanda ukubona abantu befaka ama bling bling kanjena begqoke kahle icathule ezibizayo bathanda ukubona izimoto ezizivunguvungu ake sithi ukukha phezulu lapho I know mina ngokwesiko lesintu kuthiwa inkosi zalo emzini odelelekile ukwelashwa ungakuthola isho kuthiwa ngabe indlu isiyavodloka iwaphansi iwaphansi uyabona nje ngesikhathi sisahamba sikhula ngoba imithi esigandayo wena Pholoba isithatha sifake kwamanye amazwe sikhanda ubudlelwano siyofuna izinto ezingekho la silande senzele ukuthi lo muntu mayefika ayithole lento ayifunayo ubusela kweprize ukuthi why sibize ake ngithi mina ake ngikhulume njengontombela ngoba vele ngiyiqhude elimzwezwe futhi ngiyinkunzi emavava nje ngiyinkunzi nje emavava futhi emkantsha ubomvu ingakho kunamabalayo vele ingakho inamabala ngoba bayikhomba ngamabala kodwa bebe bekufuna ekuphethe uyabona balume baphephetha angasho ukuthi ungibona nginjena nje ngisuka kuMabalengwe uyayibona senike usuke wasifaka isikole usho njalo baningi abantu engibafaka isikole and ngiyaziqhenya ngabo
bakhona kodwa bakuyibalazwe even though ungezopoint igama lomuntu angeke sipoint igama lomuntu ngoba phela the thing is baningi abantu dokotela ngasho ukuthi sesizabaningi kodwa baningi abantu abakuyibalazwe Pholoba abawodokotela abaphethe indaweni ezithize abakhona kuwo lomkhakha esikuwo baningi angikusho nje ngokusobala ukuthi lo mhlahla esikhuluma ngawo abaningi basuke belandela wona bezofuna wona abanye bezofuna ulwazi abanye bezoluntshontsha ulwazi ngoba there is amasela ukulikhipha ngoba nathi namhlanje uyalikhipha ngabe bona beza ngendlela enhle njalo dokotela bazoluntshontsha okay uzomunye kukhulunywa ngephambo usuyamthola leminyango usehamba ekhuluma ngephambo inyanga ihamba ikhuluma ngomuthi bume mayazi umuthi uyabona ngokwazi kwami la kunedlozi khona kufuna kuhlale kuqhuma igovu okay eza namhlanje inyanga ufica kubhonwa amagceke kubhonwa ama-tiles lawo uthini mawuthi kuqhuma igovu ngisho ukuthi kugandwa okay khala isiqulu ukhala isiqulu yes ukufike nje uMapholoba ngithi ngcobo lo muntu ozowufuna ngisebhizi nawo ngisawulungisa njengamanje hayi Bria asikusebenzise lokho kwaseBria khona into engifuna ukuyifaka kubantu asingayigxeki iBria ngoba sigaya ngayo umuthi okay number 1 asikusho nje lokhu bafowethu ngoba kusobala siyangena ehlathini uhambe uyongena ehlathini njengami nje mina sengihlala emakhaya ngiganda phansi kwesihlahla lapha emakhaya impela kucaca ukuthi la kusenyangeni noma ufika kubonakala ukuthi kusenyangeni ungene kwaguquguqe ngamadolo uhambe uyophaphatha emakhosini kwaguqa sithandaza indlu kakhokho lo wangena bese siya ke esigodlweni la isithi khona ke kusendumbeni yabantu la kungena khona nombani abangena lapha kwakhokho bahlukena kusibona nombani ngoba angeke endlini yamakhosi kungena abantu kazana okay uyangizwa Pholo ngizwa kahle kakhulu but ngifikisela ngento ethi dokotela uma kuzwakala ngathi usumkantshubo kangaka kubalekile ukuthi umbukele ekhaya eqonde ukuthi lo dokotela iziphi izinto aspecialize ngazo dakho phela ngathi mangisukuma ngibuye ngisizakele sesiyibentshinile yokuqala esobala nodume kakhulu ngayo le yokuhlahla but ngiyafisa ukuthi kunalo ukhala njengamanje ngokuthi nje yena izinto zakhe zimnyama mayiyobheka thi umhlahle disi thiwa umsamo this and that kushiwo into eziningi udokotela ukusipha nje iminxa cishe ake sithi ecela kwezikhathi ake sithi into Pholoba leyo yes ba uyabona ungahamba uliqedizwe ufuna umuthi wenhlahla uthole ungasebenzi kufuna siyazi leyo nto ukuthi iyenzeka ingozi nephuthe esilenzayo thina bendle emnyama sibuswa kakhulu ukopela photocopy one time yes uzohalela umuntu ohamba le estradini usiko lakhe awulazi ufuna ukufana naye kanti yena uqale esikweni lakhe waseyabuya esezokwenza into ezomthatha imbeke ebalazweni mina ngizofuna ukufana noMapholoba uyabona aMapholoba makuyiwa ngalento yenhlahla inkinga uyabona uNtombela njengoba uNtombela angamkhipha umuntu odokotela oyidlakaviya ongakaze aze ayibona into ezimali emhlabeni kodwa ngimthinte ngesandla aphakama ephezulu angidlule futhi nami angithi kuyavama ukuthi uthisha khipha udokotela so lokho kufanele sikwazi futhi singabi nomona wakho kufanele okunalokho kakhulu ngikhuluma noGobela ngoba oGobela yilabantu abatrain abantu ukuthi abaphume bayosebenza uyabona so ke asikusho ke lokho ukuthi idlozi uma ngabe limnyama eliyakhanda ukungaphumeleli Mapholoba uzothatha lungisa phela dokotela uyayilungisa leyo nto umsamo into engaqala ngayo angithi mina vele ngangenwa idlozi
ngafundiswa ngayo kidlozi iyona into engaqala ngayo esengisho nokusho ukuthi angisayenzi mawufika nje unjalo ngibona ukuthi lo muntu lo mangabe kufanele ngimenzele inhlanhla noma ngimkhandela isigubhu kufanele ukuthi kwenze umsamo angisayenzi le nto angiyifundi into ezolokhu ingibambezela ingehlisi ingenyusa ingiyisa leni ngifuna into ezongithatha ingenze ngijule ingenze ngijule ngokomuthi ukuthi ukuze lento yalomuntu iye phambili kufanele ngiyenze kanjani kodwa angibuke ukuthi uma kukhona into ezovimba ngaphambili noma ngabe kuthiwa isigubhu ozosithatha mhlawumbe ngesemalini yonke imizi sohlangana khona esikhaleni kantombi yahlupha imali ngoba usho kuthiwa ngaba uchumi uma ubonakala ngathi uyachoma kade imisebenzi mayikulandela isuke kulandela dokotela asibuye kule balekile ke futhi nguzo usumenshina isilinganiso ngegroup ngabe uyazenza yini wena igroup mina ngenza ngisho uphondo okay ya masakhuluma ngesigubhu sisakhuluma ngento yeingane uyabona mina asikhulumeni ngophondo ukuze sixoxe okay into ephathwa amakhosi okay uliqala eqaleni uzoliphetha luze liyophela nokuthi uphondo lwasilwane esini kufuna uqala uqaphele lapho okay kufana naso isigubhu ukuthi nje uzothatha isigubhu usinikeze umuntu sikuhlaza asiyazi lento kodwa siyayibuka yona iyenziwa kukabili kathathu uzobona umuntu epheka isigubhu ngoba kufuna siphekwe kuqala sona okay awasifaki lutho okay mawuthi sipheke uqonda ukuthini kushiswe uselo igqula leli noma khona into phakathi eshiswayo ufuna kushiswe lona selikliniwe lakhishwa konke lokuphakathi before kuyongena umuthi ozokwenza wena ukuthi uphile ngoba lento izofana njengegolide kuwe izofana njengomuntu owubaba noma njengomngani wakho ozokwazi ukuthi uxoxe naye ukuthi awumngani wami wangilahla ngoba phela namhlanje bengifuna 100,000 wena usangenzeli lokho uyabona ifuna lento ukuthi ikhombise yona ukuthi ithandiwe qala ukuze izokwazi ukuthi ifake into ethandekayo phakathi iphinde igcine iphathe kahle yondla umndeni nakho kusuthinta indaba enkulu uphondo and wena uzalwa konalume bakho isebukhosini kini isebukhosini wasuthi into ephathwa amakhosi mhlawumbe ngokwama ingredients between igubhu nophondo kushiyana kangakanani nanokuthi ke uphondo linemdlandla emngakanani noma into nje edila kakhulu nokuvika izitha hey baba uphondo masingakhuluma indaba yalo sibona igcwele lapha egodlweni zodokotela zibe impondo lezi u20 endlini uboqaphela pholoba zingaba u20 kodwa ngine sure guarantee ukuthi ulisuke lisebenza lodwa ho nayibona indaba namhlanje sithola inhlanhla enkulu umbukeli weSiyaviva TV1 ukuthi sikhulume nodokotela uNtombela esinikeze ezinye zezinto ezoshiya ukuthi sibe nemibuzo ingakho sikuqhumezela ukuthi nawe bhala lapho phansi njengamanje ubuzo wakho umbuzo God bless you usasibukela dokotela ngingakuphazamisa olusuke lisebenza lulodwa uyabona ekhaya manzelo nima kanje nifana njengeminwe le minwe njobe nje ekhona sasesikoleni umdanyana kuthiwa khona umfishanyana ucicane lo njengoba le minwe ishiyana awusoze mapholoba walala wavuka le minwe silingana shiyana ukhakhayi kushiyana ukhakhayi kushiyana ukwenza uyazi ukuthi isandla sisodwa kuyashiyana ukuthi lento iphetho ubani kunomuntu onemvelo ophiwe isandla sakhe ukuthi isandla sakhe meke wathinta ngaso kuyenzeka izinto dokotela umention indaba ukuthi usekwaba umfundisi
angazi noma ngisho kahle yes sekwaba umfundisi qale ebuthandazini yes qale ebuthandazini ngawo umthandazi untombela azadume udume ngalobuthandazi ebizwa ngoNikiniki Door yes ebizwa ngoFlaction Touch namanje sekhona iFlaction Touch ngoba ihamba yangena kimi mina ngedwa umprofeti owahlalwa yijuba la olwandle mhla kwehla isithunga esehla sangena abantu bebuka emini ilanga libalele yimngedwa umuntu owalala 3 days mapholoba ngaphaphama ngayophaphama emzini womuntu yabona namhlanje sigijima nabantu imarathon yes othi mawuthulalela noma ulandela inhlupheko yabo ngoba iyahlupha into yedlozi iyamhlupha umuntu into yedlozi kufuna abantu bambone ehlupheka ungathola noma ngikudonsele nje abanomlando wami yabona noma ngikudonsela abanomlando wami bangakutshela ukuthi ngangiba njani kulesikhathi ngihlupheka ngihlushwa yilento ngingelutho ngoba into iyamthatha umuntu ongelutho oyimfabanga imenze utho bese enza abantu utho lento engene kuyena engeyilutho yamenza utho kwase kuthunywa yena ukuba kuthokwa kungenjalo wayengeke azathunywe umfana omncane uDavid ayonqoba uGoliath ebehlula amadoda yes uyabona ake sibuyiseke manje dokotela sithathe manje sibeke kwi level ukuthi sibona each and every 1 or 2 months uba nama campaign especially njengoba kade kuyi lockdown noma kuseyi lockdown unikezela abantu ngama groceries especially abantu abane disability ngifuna siqale kanjalo ngoba ngifuna sigcine sifike kwinto engazi ukuthi umuntu ojwayele now invitewa ama channels ahlukahlukene when kukhulunywa ngezinto ezithinta abantu abane albinism condition September is albinism month siubuka ngeselide angakafuni ke singene lapho kancane kodwa ngicela siqale kuleyo ukuthi ube usizo kubantu unikezela ngokudla sibuka ama campaign akho buwenza neminye umabona kude emkhulu eKZN nase South Africa zonke lezi zinto isukaphi kuwena ngoba phela sazi thina ukuthi inyanga umuntu efanele bewugombela kwesakhe pholoba njengamanje ungiqeda ukuphapha kahle lento inje ma usuku ungenwe yinto ungenwa umuntu kahle aphile kuwe kube nguye okwenza izinto wena wenze ngendlela othanda ngayo ngiphiwe ukuthi ke pholoba uma ngena la endlini ngidla noma ngiphethe igwinya kufanele ngilihlephule ngikunikeze udle ngoba anginakho lokho ukuthi kufuna ngihlafune ngikulayishe kuleli thangi lami lesisu kukhona abantu abalambile ngisho laphana ekhaya kwaNtombela ngisho la eThekwini nginezingane ngiqoqe emgaqweni ngayithatha ngancamela ukuthi mina ngingabi nayo indawo kodwa zona zibe neshelter yes that unikezela njalo nakhona lapho ungabheke khona yebo angibheke eholo ngenza igrosa ngenza ukudla ngenza yonke into bese ngifuna ukwazi abazali ngibafune ngibathola abazali bebebuka nje abantu lapha ku television kade ngiyopha abantu abahlala ehlathini ngihamba ne foundation yakashanela Mshanelo lapha KZN abantu abahlala ehlathini ukudla uma uzelwe ekhaya mapholoba angikhulanga kahle mina empilweni yamakazi kube mnandi ukukhula kwami angizange ngilithole ngisho ithuba lokufunda angizange ngibthole nje ubumnandi empilweni yami nje angikaze ngibthole ngoba namanje ngisalwa impi yalomsebenzi engiwenzayo kodwa ngingaxabene namuntu yingoba ngikaze ngilithole ithuba lokuphila kamnandi kodwa ngiyalimala kakhulu uma ngibona kukhona omunye umuntu olimele uma ngibona kukhona umuntu olimele noma olambile ngiyalimala hayi ngoba nginemali
kodwa ngiye ngitshela ukuthi mhlawumbe ukunikela kwami kulomuntu kusuthe yena mangabe ethi uyabonga idlozi lakhe lizongibonelela. Kodwa ke khona evelayo la dokotela ukuthi ezinye zezinto anizenzele udumo kepha nisuke nazo ukuthi ngokwenza kukodwa isinto sithi abalele bayabona. Mana ke dokotela la eminyangeni ngoba omunye wabantu esazi ukuthi uyaganda too much ezinye zezinyanga isuke zizothatha kwena kubizwa ngani iqala lokho ufika zizokhongozela kuwe bese ziyosebenzisa ukukhendla lokho. Yebo. Inyanga ekhendlayo nenyanga ezigandela yona ngoba nithi ukuganda ngithi yebo zihlukana kanjani ibonakala ngambala muni singahamba abantu kanti bayakhendla abazilutho. Mawubuka isikhathi esiningi Mapholoba inyanga egandayo iyahlupheka inyanga ekhendlayo iba rich. Uyangizwisisa ngobani umuntu okhendlayo Pholoba usukazi ukuthi emalini engiyitholayo ngizothatha u2 cent ngiyonikeza uNosibani ugedla. Yes. Ngifuna umuthi. Yes. Ngihambe ngiyocharge u20 rand. Uyabona? Yes. Inyanga egandayo uzokubonisa umuthi ebusuku ukuthi uzowuthola endaweni ethize kufuna uhambe lo muthi ukhe ngoba kufuna ukwazi iyathonga yona. Yebo ufuna ukwazi ukubona lo muthi uyisima kanjani ukwazi ukubona icembe lawo singakhuluma ngawo ngomlomo. Yes. Kodwa inkinga ukubona ngelinye ilanga mangabe uyinyanga engazilutho uyochamela umuthi kanti lo hlala uhamba uthi uyawufuna utshela abantu uthi uyawufuna noma utshela ezinye inyanga uthi uyawufuna ithonga noma idlozi lakho likuthathe likukhombe kuwo lo muntu ufike wena uchamela uzizwe uphiswa umchamo kanti ukhonjiswa lo muntu ufike uchamele ngokuswela ulwazi hayi ukuthi usukuhamba lesilwane lapha cha. Okay. Ngokuswela ulwazi ugcineke lo muthi ke mhlambe uchamela. Okay. Ngoba singagaya sigande siqede nakho kuyingozi ukugcina uphethe ibhuku uthi mina nginebhuku. Uyabona ngoba ibhuku lizokutshela ukuthi umuntu othize ufana njengodokotela wasesikoleni awufani njengomuntu owazi icembe nempande neqabunga ukuthi kuhlukana makukuphi umuthi kufanele uqale kangakanani ukuze ungabi isixako kumuntu usibanibani kufanele angene kangakanani kulo muthi ukuze lo muthi wenze lento. Lokho kuncike ekuthenini ngabe wena uyathonga noma ubambelele ebhukwini walitshela uNtombela kade ephuma la uzofunda ukuphila ungene eshishinini lokuthi ube inyanga. Kuhlukene kakhulu lokho Pholoba ukuthi wena uthongile ngoba mawuthonga bazofike bakutshele bathi usibanibani bese bekukhombisa ukuthi nanku ukuphi. Yebo. Okay. Imnandi kanjalo ke lento. Uyabona. Mana ke dokotela entweni oyibalile ngeke sangena kuzona zonke. Yes. And ngiyafisa ukuthi nombukele ekhaya ehalele ukuthi uphinde ubuye. Kodwa manje siyiphethe lento. Ake sibukele ukuthi abantu abanebalile emhlophe ngoba sikhuluma nawe namhlanje. Yes sir. Singxenye ngempela yini yalamakhambi athinta abalaphi bendabuko noma sifola under abathakashana egilweni kwethu. Ake sithi nje ngokufishane Pholoba mina njengoNtombela angikhulumeli abanye ozakwethu. Yes. Mina ngazi ukuthi Mapholoba. Yes. Umuntu onebala lakho. Yebo. Ngesintu ngisho ngasekhaya einganene besikhula nazo. Yes. Besiba nokumhlonipha ngoba ubizwa ngokuthi lo muntu isiphiwo. Yebo.
igama esilazi ngesintu sakithi lithi lo muntu mangabe unengane eyileli bala okusho ukuthi wehlakalelwe inhlanhla bese kuthiwa isiphiwo leyo ngane leyo uyabona abanye bathi inkawu uyabona asikwazi ukuthi kuvela kanjani lokho yes uyabona la ekugayeni asikubeke nje iqiniso ukuthi mina njengontombela angeke ngikwazi nje ukuthi wena Pholoba uma ngingakuthola ngakufakapi uyabona ngoba uma ngithole umkhovu lo engigaya ngawo yes okumatindane noma lophiyane uma ngithole lezo zinto lezo uma ngiyithathe lento noma yifuthanyana lakhona elincane ngalibeka endlini kuyogunquka zonke izinto la kudalwa yini Dokotela kudalwa ukuthi umuntu nomuntu unosiko lwakhe okay angikwazi ukukuthatha Pholoba ngaphandle kokwazi isiko lakho nokwazi ulimo olukhulunywa kini ukuthi lukhulunywa okay yakuzwa mina lento ifana nomuntu othi yena idlozi lakhe livalwe usibanibani ebe akakwazi ukuthetha idlozi lakhe yep so kwesinye isikhathi kuyakwenza ukuthi ubufishane bomqondo ugcine wena usuzithakatha ngoba uzitshela ukuthi wena uthakathiwe ngokucabanga kwakho kancane okay ngifuna ukuthi ke leli bala lenu Pholoba thina ngokwazi kwethu sazi ukuthi nina nisiphiwo engangokuthi nje when it comes to ukwelapha kunenyanga ewumngani wami mina engiyaziyo uyabona ayisekho kodwa manje emhlabeni masishona ngapha eBizane khona enye engumngani wami engijwayele ukugaya nayo yes masiyale eBizane ngoba mawuganda kufuna nihlangane nibe izinyanga manje ngabe nifuna ukukhipha into esolid yes kufuna nihlangane lezi hayi le competition yomdlalo wenziwayo thina asiwazi kahle uyabona shuthi kushiyana iminyaka ne generation asisho njalo yeah ngapha kunesikole esihle Pholoba esihle esine transport yakhona ngaphakathi esine boarding school yakhona ngaphakathi esakhande umuntu oyinyanga esikhandela ialbinism sigcwele ingane zebale limhlophe lesikole namanje sikhona ngakuthatha ngiyokubeka kuso wasakha lo baba lesikole waqeda washona ngoba wayefuna ukuvikela ibala lelinga kune boarding school ngaphakathi kunothisha ngaphakathi kukhona yonke into ngaphakathi nezimoto zakhona ngaphakathi zokuba transport abasuke behamba ngamamazi uDokotela uthi yena akawazi umuthi wakhiwa ngathi cha mina nje njengontombela angiwazi umuthi wakhiwa ngani angiwazi engakhuluma nje kukodwa nje ukuthi uma kuthiwa kuphela ke sigayilwane sigaya amanqe sigaya izingwe sigaya ibhubezi mina njengomabalengwe nje uyabona ngoba makuthiwa yibutho mana ke Dokotela ladies and gentlemen ni weakness yami if kukuthi niyafuna Dokotela abuye ngicela nizinikeze ithuba lokuthi nibhale ama comment ihloko esizobe sizokhuluma ngaso sobe sikhuluma ngezizwe nebutho lapho khona kufaneleke siqondane nehloko nje kuphela singakumix ngoba kade sikubisi la ukuthi bengifuna nibone le variety esengithe ngayithola masisodwa ngale kodwa manje ngoba siphangi kwenu ngicela nisinikeze ukhiye ukuthi abuye noma ngabuyi ngichallenge ngezibomu leyo but I know ukuthi akekho umuntu ongafuna ukuza ukuthi ibutho lakhiwa kanjani kuthakwa ini nani
yini engabi khona yini ebakhona dokotela ngenkulu inhlonipho ngicela siyibambe la interview yethu kodwa uzosikhumbuza ukuthi utholakala kuyiphi indawo uphinde uthi kusibalela ama products akho because I know ukuthi unama products owadlulisa emphakathini owadlulisa ngokwehluzi hayi ngokwebusiness isithi ke into yami ake siqale ngawo kuyimasiphike ekuthenini kuphi la usebenzela khona bese siphetha ngeinombolo la ngisebenzela khona ngimningi kakhulu ekhaya kwaNtombela le Emelmot okay uyabona manje iminyaka yami sengikhomba ukuthi angiyohlala phansi bayazi abantu abaningi bengizinze eYMCA but eYMCA manje ngiba no 2 days kuphela okuba yiweekend uma ngiyikhona mangingekho masithi eYMCA la ukosicathamia la esicathamiyeni impela phakathi ehholo lapha ungena khona phakathi ugibele stephisini phezulu mawuthe nje ufuna umkhuluma balengwe akekho umuntu ongamazi noma isulumane noma ubani ungena khona lapha ku Beatrice Street bengidume nje ukuba kuleyo ndawo manje sengiyohlala ekhaya ngihlele ekhaya emzini kakhokho loye ngiphethe lo msebenzi wakhe ukuthi angihlale phansi ngiphuma nesikhwama ngiye la ngiyakhona ngihambe ngibuye ngiphinde ngihlale phansi futhi eGoli yes siyatholakala khona mhlambe sitholakala eGoli kusukela ngomhla ka5 okay inyanga mayiqeda ukuqala kusukela nje ngomhla ka5 ngisuke ngiseGoli mina njengoNtombela Julius number 11 Street house number 87 kubantu abase Cape Town ngitholakala number 4 Dimba Street eKhayelitsha dokotela namhlanje bayaphenduleka abantu if ungaya ku Siyaviva TV1 njengamanje if ungayikholwa lento engisho uzoyibona sicela usilethele inyanga yase Cape Town sicela usilethele inyanga yase Goli umuntu uzamile nganza kwethu ngithole ibanibani in one because usabalo dokotela lapha eCape Town ukhona iseThekwini ukhona Melmot ukhona iseGoli ukhona Julius iyakunikeza ngokusobala ukuthi 4 or 5 in 1 nangu bheka wena ama data akho bese ulandela izinombolo azophetha ngazo emva kokuthi esho ama products abuye ewanikezele kubantu ukuthi bephile qhubeka doda pholoba nje ngifuna kakhulu ukuyifaka lenkulumo ukuthi abantu abanokufa kwe-stroke ngidumile ngokusukumisa abantu kwe-wheelchair isho ukuthi usenesikhathi singakanani pholoba bangakutshela mhlawumbe ukusondelane nabo kulaba bezayo ngeke ngasukumisa umuntu no 10 years ehleli phansi hayi kude la eBonela ngisajwayela ukubonakala mhlawumbe emgaqweni emarket angazi bangaka abantu ebengibasukumisa khona izwe libuka laseThekwini bese ngithi umuntu olahlekelwe akabuyelwe ithemba mfowethu ukuthi na kanjani impahla yakho izobuya ize kuwe uthi noma ngabe umuntu ohambe waya emall wabuya segqekeziwe endlini wathatha iscreen nakho wathatha imoto wathatha impahla zokugqoka wathathwa noma ngabe yini eshisi wafuna ukuthi ibuyise mase fike kuwena yebiya enhloleni indaba kodwa izogcina ekutheni ayingagcina enhloleni ayibuyi bayazi abantu pholoba uNtombela yedwa owaqhuba amaphoyisa esuka nawe eThekwini eCentral waya nawe eMlazi eyolanda igebengu wabuya nazo zayoboshwa kanye neimpahla konke ezayintshontshiwe zestore ezayithathwe ewarehouse imina ngedwa futhi angakaboni ukuthi ke mhlawumbe usekhona sasondela eduze kwami bangakhuluma nje ngoba ukukhuluma kuyafana ngomlomo kodwa kufana ukukhuluma nokwenza mase kuthiwa kwenziwa kufani ngoba mawufika eCR ufika ubuza ngomkhuluma abalengwe noma ufika uyovula icala ukuthi ulahlekelwa amaphoyisa yakuthatha kulethe kwaNtombela
so ke kuseyimina ngedwa angisho ukuthi abekho abanye kodwa ke osakwenze kwabonakala kwaphumela ebalazweni kuseyimi ngedwa. uNkulunkulu akakubusise kuningi ongakumention ake singenela kuma product ngibone ngathi khona insipho ekhona uthi ukubala noma ukuthathu nje bese siyaphela i product ke ngiyenzela ukuthi kunomuntu njengomuntu owumthandazo waphi ukuthandaza kunomuntu ongaphiwanga ukuthi asebenzise umuthi uma sikuhlolela kuthiwe wena kufanele usebenzise umuthi sine lotion lapha kune blue salt enamandla kakhulu usawuthi nje okuhlaza onamandla kakhulu akamkhulu mabalengwe bayawazi abantu subaphumelelisile futhi kakhulu uyawuthatha lo sawoti uthobe ngawe emzimbeni ugeze ngawo ucele kuona impumelelo ukhanyisa izinto zakho noma kuthiwa unethunzi elimnyama unamanzi amnyama lo sawoti uyayigudlula lemoya emimo wathi akusuka ubumnyama kudeda ubumnyama kuvela ukukhanya kuyenzeka pholo sizoba nesiwasho ke esipinki esisibiza ngovula kuvaliwe engaduma ngaso kakhulu la eThekwini umuntu ongasebenzi akakhalele lesiwasho kuthiwa uvula kuvaliwe saka mabalengwe esipinki uzusho ukuthi ngifuna lesi esifakwa u2 rand siyokukhombisa ke ikheli ukuthi ubani makuukuthi uyintombi uvuma njalo einsizweni uyoyibonela ngoba ugcina usuthandeka too much ugcina usuthandeka ngalendlela esingakwazi ukuyikala emsebenzini mawufuna bakunyusela imali khuluma naleswasho uthi mina ngifuna imali yami ikhuphuke bese kuba khona ibhodlela okuthiwa ilucky oil esilenzayo eligilimanga njengakulabo abagambling abagembulayo nanjengakulabo abaphethe emsebenzini osoma business abasuke bengakayithathi igubhu ngoba igubhu esiphethe sinamandla naleli bhodlela ke uyakwazi ukutotoba ngalo udayisa ama chips udayisa ama apple ukuze ungagcina usubamba inkunzi uyabona ube nensipho yokugeza yakamabalengwe leyo nsipho noma umzimba wakho uyancinza kuphuma ilondo uyayisebenzisa une-rash uyayisebenzisa lensipho ikwenza ube nesikhumba esihle esithandekayo bese kuthi kulabo sisika abathi bona bathanda izinto zokuthi bayigcobise emzimbeni lokho esikubiza sithi lotion bayayithola futhi nayo ilotion yenhlanhla yakamabalengwe iyazenza izinto zenzeke futhi basizile abantu ngisho overseas njengoba ngifika nje manje ngibuye ukuyosebenza umuzi womuntu ose-Australia engambhulela ngila wasethi go ahead mkhulu wangithuma le kwakhe la engibuya khona eMthatha use-Australia eish use-KZN use-Gold use-Cape Town uyadembesela kodwa nina ngiyanazi anidembeseli ngeke nihlulwe abantu abase-Australia thathani inamba zikamkhulu 072 072 570 570 56 56 06 06 asiphinde baba 072 072 570 570 56 56 06 06 yes pholoba ake sisho nje la ukuthi ngokwesonto ake sibameme abantu ukuthi eMatuba ngomhla ka27 kule nyanga ezayo masithi inyanga ezayo sikhuluma ngoOctober yebo ngithi quba umuntu mina ohamba ngesihlalo uzobona ukuthi kamabalengwe kwenziwana asenzi lezi zinto zamanga on a stroke yebo baba ohleli wheelchair kwesihlalo yebo uthi ngaleli langa uNkulunkulu ufisa ukuthi azibonakalise eish ngomhla ka4 ngizobe ngivimbezele khona la eThekwini YMCA eholweni umuntu ofuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza entweni engelutho akeza azobona eish mhla ka4 October udokotela umkhulu uNtombela uthi ake usuke nanoma nayo luphu utwayi lakho nosizi lakho uze la eYMCA kusukela ngayikhathini kusukela ekseni ngo9 singakhohlwa ukuthi sinamakhandlela okukhanyisa izinto zabantu kunekhandlela leyidalwa sidalwa sakho mangabe singakhanyi kahle
ikhandlela eliyellow kuzoba ikhandlela eliblue ikhandlela lesithunywa ikhandlela lesidalwa ngoba umuntu nomuntu unesithunywa sakhe unesidalwa sakhe okumele acele kuso mayefuna izinto bese kuzoba ikhandlela elimhlophe elikhanyisa izinto zakho icace kuzoba ikhandlela elibomvu uyazelana elezitha ukuthi ngicela usuke endleleni yami yemali shem ngifuna ukuhamba kahle ngikhululekile ushalo shem umyalezo wakho nje omfishane obheke kubantu ukubakhuthaza ke manje ukuthi abangahlali bebheka uhulumeni ngiyazi ukuthi wenye amadoda ehlala ixoxa ngokuthi abeza abantu bethatha izinto zokubawasha bese kuba ukuthi bayivulela izinto zabo iqeda zibe khona efridgini abantu abanyakazi abantu badayisa amakinati mapholoba nginawo umuthi mina cha umuthi nginawo shem yes nginawo umuthi ukuba ngangenawo ngangengiyinikeze lenyanga yakho ithanda kakhulu uzuyithande nje yenziwe ukuthi ngiyinikeze umuthi usoze wayithola kumele kunesikhathi la sidinga khona ukuthi umuthi asube ecele ngoba masesontweni umuthi awungeni mapholoba masesontweni sithandaza uNkulunkulu nje yes bese wena uthola iproduct uhamba ukhanyisa izinto zakho ubone kahle ukuthi kuzokwenzakalana ebhizinisini lakho mina nginezimoto engingazazi ukuthi zathengwa ngamalini ngibongwa nje ngaso eish khuluma indaba enkulu dokotela asithemba ukuthi ke abantu bazonikela ngomningi babo ngomhla ka4 eWMCA la eThekwini nami ke cishe ngizoqashwa manje ngibona ngifikile ngoba ngikhokhelwe imali kwazi si lockdown silambile singabasakazi ngenza ukuthi akukho lutho ake mbhale nalana ethi dokotela uyiqashe leyo ndodo uyinikeze noma imali engekho ku15,000 ukufika nje enkonzweni ngizothala sesisandla ngihlale kanye nani ngaleli langa but akuzogcina lapho siyaphinda futhi ngomhla ngo-October 27 yakhona futhi ziyobe ibuya kakhulu indawo kusemtuba isemtuba kunesonto lapha yangakujantshwe esitimela ngemva kwaNetbank lelo sonto lelo kusesheshi mabaphulukiswe mabasukunyiswe abasukuma abantu bahambe bayozenzela into zabo Nkosi yami sesiphelile isikhathi sokuthi umuntu akhalele omunye manje sibonga kakhulu dokotela siyabonga baba salute ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196